ya ugima wa mwiri niirikitie guthurima mathibitari mothe ma muingi na andu kiumbe guku bururi-ini na niguo gukurana miaka kana mianya iria igikoragwo kuo hari uheani wa utungata wa muingi na undu wothe guthurima mirimu iria ingikorwo ikiyumiria hindi iria gugikoragwo na mirimu. Na mwandiki mukaru ministry ya ugima wa mwiri niwe Mary muthoni augite undu uyu nikuo mahotithia gukorwo makibanga na njira na nigetha gukorwo makirehe mogaruruku ma gutura thiini wa ruhonge rwa urigitani. Mwandiki wa mohoro Mwende wa mbere ena ici makiria. Mubango-ini wa kuheana utungata ukinyanĩire wa ugima wa mwiri kuri muingi, thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri niirikitie guthurima mathibitari mothe ma muingi na ma andu kiumbe guku bururi-ini. Mihango iria yarugorio ni minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumincha mweri muhituku. Ya ugima wa mwiri ni tunyitirite mathibitari aria me guku ndi na mathibitari monde ma the country, na tikuga ati mathibitari acu ni thibitari iria cia thirikari. Turekire assessment ya levels cia thibitari cionde in the country including faith based, tondu thibitari iria i bakubi nawe niyo igagutethagia muno, na tungimenya thibitari kithimo kia thibitari hari uheani wa utungata wa ugima wa mwiri mekutubotithia gukorwo na strategic planning both for government and MOH, tondu riu ona tungiaria uboro wa budgeting cia mathibitari kana cia health, ona tukiaririria uboro wa commodities ta ndawa, no nginya tubote gukorwo tukimenya ati thibitari iria i kijiji-ini giakwa ibeanaga mirimu iriku, koguo ndawa iria igatumagwa kuu kana maundu aria magatumagwa kuu kana ndagitari magakoragwa ni aria me aligned na assessment iria twamabere. Augite mubango ucio ni ukuhotithia bururi kwihariria ni undu wa murimu o wothe ungiyumiria o undu umwe na kwibanga na guka na mitaratara na mawatho matura makuramata ruhonge rwa ugima wa mwiri. Tutethia na emergency preparedness tondu tweterenda gukorererua ni mirimu ringi ta buria covid yokite, ati ugakoraga covid ni yoka tutinginya call center baria mundu angikaburagira thimu tutina tukorwe tutena space ya isolation korwo ni mirimu iria irenda isolation. Mwena-ini wigie arigitani akwirutira matura-ini, muthoni augite thirikari niirikirie mubango yothe igi uheani wa utungata uyu matura-ini, na mutongoria wa bururi ni atanyitwo gukaruguria mubango uyu tariki 20 mweri-ini ukite, na arigitani ameguteithiria na gucerera muingi micii-ini guthurima mirimu na makamathirira thibitari. Ilo ici cingi ndi turakorwo na tugukorwo nacio ni ya community health, ni undu wa community health promoters. Twina primary health care bill, ni tui mathibitari maingi ni level cia primary health care, na ni thibitari iria ikoragwa ikiranwa ni county government, na agreement itu kuthi na mbere ni ati ona twina bill ingi ya digital health bill. Ihinda-ini o riu muthoni augite kuri na mitaratara ya watho iria matwarite bunge-ini na yahitukio ni gukorwo ikigacirithiria uheani wa utungata wa ugima wa mwiri. Iria eroka ni twagirwo ni gukorwo tukiroria muno ati mikaro iria iguku kana sewage iria iguku ni unblocked, korwo ni mikaro tutiga gwikia garbage kuu mikaro-ini niguo itika block maria moka matikabingiririkie tukorwe nginya rwagi ni rwoka na Kirinyaga ti kundu kwa rwagi rwingi. Bururi wa Kenya uratanywo kwamukira mbura ya El Nino, muingi ni uritio gukorwo na wimenyeri makiria niguo kwigitira kumana na mirimu iria yumanaga na mai ma giko. Kiribotera Mwandiki TV betagwo Mwende wa mbere.